Ibihe byiza nanone kuri mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye ndibaza yuko muri hose mumeze neza bari imbere mu gihugu cy'u Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari muri Uganda, Repubulika Demokarasi ya Kongo, Burundi ndetse n'igihugu cya Tanzania. Namwe mudukurikiye muri hakurya y'amazi magari bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ubufaransa, Ubwongereza n'ahandi hose ikaze muri amakuru. Ndagira ngo mbabwire ko ibintu byakomeye cyane, nyamara Trump ari gukora ibintu bikomeye cyane kuri isi kandi byatangiye gahoro gahoro abantu ariko badatekereza ko bishobora kuzafata indi ntera muri ubu buryo bukomeye cyane. Mbabwira ko Trump amaze gufata icyemezo kibabaje ku banyarwanda bose. Ubu abanyarwanda bari ku mbuga nkoranyambaga bari kwandika amagambo akomeye cyane bibaza impamvu ibi byose bibaye, guhagarika abanyarwanda bose kujya ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi se Trump yaba abikoze kubera izihe mpamvu? Niyo mpamvu itumye Trump afata iki cyemezo. Mbibutsa ko ku itariki ya 4 ukwezi kwa 12 2025 Trump yari kumwe na Perezida Paul Kagame, ari kumwe na Perezida Felix Tshisekedi bashyiraga umukono ku masezerano aganisha ku kuba ibihugu byombi byagira amahoro, no kuvuga ati u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mbibutsa ko u Rwanda rwashinjwaga na Repubulika Demokarasi ya Kongo gufasha umutwe wa M23 mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Birega ariko u Rwanda rwagiye ruhakana ruvuga yuko nta ngabo z'u Rwanda ziri mu burasirazuba bwa Kongo, ahubwo ko icyo rwakoze ari ingamba rwashyize cyangwa se rwafashe ingamba z'ubwirinzi ku mipaka yarwo. Hanyuma u Rwanda rw'ubwo rugashinja Kongo ko Kongo ikorana n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR wiganjemo abasize bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata mwaka w'1994. Bakomeje kuba mu burasirazuba bwa Kongo, bagerageza kenshi kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda ndetse no gukomeza gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Iri tangazo rero riturutse i Washington DC, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, rigiye kugira ingaruka zikomeye ku banyarwanda muri rusange. Mugenzi wanjye aracyarimo araritegura neza kugira ngo ndisome ndigaruka muri rusange byose uko ryakabaye, ariko mbere mu gihe akiritegura reka mbanze mbabwire ko mu makuru mu buryo bw'inshamake n'ubundi tukiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbabwire yuko Amerika ni ukuvuga Trump yanyuzwe n'ikiganiro yagiranye n'uwasimbuye Perezida Nicolas Maduro. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yagiranye ikiganiro cya mbere na Delcy Rodriguez, perezida w'inzibacyuho wa Venezuela. Iki kiganiro kandi cyabaye kuwa gatatu, kikaba kandi ari cyo kiganiro cya mbere kizwi hagati y'abayobozi bombi kuva Perezida Nicolas Maduro yafatwa n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Donald Trump yavuze ko icyo kiganiro cyari cyiza cyane kandi ko we na Delcy Rodriguez baganiriye ku ngingo zirimo ibikomoka kuri peteroli, ubucuruzi n'umutekano. Yatangarije igitangazamakuru ati twagiranye ikiganiro kirekire, twaganiriye ku bintu byinshi kandi ndumva ibintu bigenda neza cyane na Venezuela. Yanashimye Delcy Rodriguez amwita umuntu ukomeye cyane. Trump yanditse kandi kuri Truth Social avuga ko ibintu biri kujya mu buryo hagati ya Amerika na Venezuela, ndetse avuga ko ibyaganiriweho byibanze yavuze ko ubumwe hagati y'ibihugu byombi buzaba bushimishije kandi ko Venezuela izongera kuba igihugu cyiza kandi cyunguka. Delcy Rodriguez nawe yavuze ko icyo kiganiro kandi cyabaye kirekire, cyubakiye kandi kugubahane kandi ari cyiza. Ati twaganiriye ku ngingo nyinshi cyane ndetse twumva ko twashyize imbere inyungu z'ibihugu byombi. Ibiganiro birimo gutanga icyizere ku byerekeye imibanire hagati y'ibihugu byombi nyuma y'igikorwa cy'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo guca muri yombi Nicolas Maduro wayoboraga Venezuela. Bwana Trump yavuze ko Amerika izabura Venezuela mu gihe cy'impinduka, aho ibyo bihugu bizagirana ubufatanye bwimbitse ku byerekeye ubukungu ndetse n'umutekano. Hanyuma iyo nkuru ntabwo iraboneka, ntabwo iraboneka. Okay, ni inkuru nshaka kubabwira ivuga yuko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yafashe icyemezo ndavuga ngo kiteye ubwoba cyangwa se kibabaje ku gihugu cy'abanyarwanda, ariko mugenzi wanjye acyamara yishyira mu rurimi rw'ikinyarwanda. Reka rero nasoza mu kanya gato ndahita anyibabwira amasegonda make cyane, ariko mu gihe atari yayitunganya yose reka mbabwire ko hari abakomeye cyane ngo bakomeje kwisanga muri dosiye ya Jeffrey Epstein ifatwa nk'igisasu kirimbuzi hirya no hino ku isi. Dosiye ya Jeffrey Epstein ikomeje gukangaranya abarimo ibikomerezwa cyane ko yagiye igaragara muri abakomeye ndetse ikaba ifatwa nk'imwe mu zikomeye cyane zabayeho mu mateka. Dosiye ya Jeffrey Epstein ikubiyemo inyandiko, amajwi, amafoto n'ibindi. Mu myaka irenga 30 kandi mbere y'uko uyu muherwe apfa yashinjwe ihohotera rishingiye ku gitsina ku bana b'abakobwa batarangira imyaka y'ubukure. Bamwe muri bo kandi bari bato cyane ku buryo hari n'abari bafite imyaka 14. Bivugwa ko yabiyegerezaga abaha ibirimo amafaranga, impano ndetse no kubasezeranya kuzababera irembo ry'amahirwe yabahindura ubuzima. Muri 2008 Jeffrey Epstein yaje gutabwa muri yombi muri leta ya Florida muri Amerika. Benshi batangiye kwizera ko ubutabera kandi bugiye kuboneka, gusa ahubwo mu ibanga rikomeye Jeffrey Epstein yagiranye ubwumvikane n'abashinjacyaha
bamuheshaga kutagezwa imbere y'inkiko ku byaha bikomeye, yemera gusa ibyaha byoroheje byatumye amara amezi agera kuri 13 gusa muri gereza. Ibituma rero inyandiko zivuga kuri Jeffrey Epstein zifatwa nk'igisasu kirimbuzi, si ibyo yakoze gusa ahubwo n'abari hafi ye ubwo yabikoraga. Akaba rero abenshi bakomeje kugenda bisanga muri dosiye ya Jeffrey Epstein, uyu yari umunyamerika muri rusange. Hanyuma ndabona bambwira ko inkuru yabonetse ariko mbabwira ko mu gihugu cya Uganda abagande babyukiye mu matora ya perezida mu cyoba cyinshi cyane kuri wa kane tariki ya 15 Mutarama 2023. Abaturage muri Uganda berekeje mu matora mu bihe bitoroshye, mu gihe Perezida Yoweri Kaguta Museveni ashaka kuguma ku butegetsi amazeho imyaka 40. Biravuga ko imbaga y'abantu iri ku mirongo miremire cyane mu turere tumwe na tumwe kubera ko ibiro by'itora byatinze gufungurwa kandi ibikoresho byo gutora byagaragaye ko byatanzwe nyuma y'igihe cyo gufungura ibiro. Amatora arimo kuba rero kandi mu gihe internet yagaritswe mu gihugu hose. Icyemezo cyafashwe kuwa kabiri ngo kugira ngo hakumirwe gukwirakwiza amakuru atariyo ndetse no gushishikariza urugomo, nubwo guverinoma yari yasezeranyije ko itazabikora, no kuba guverinoma ya Uganda. Aya matora yahuriyemo Museveni uhangana n'abandi bakandida barindwi barimo ubahanganye cyane kurusha abandi, umuririmbyi uzwi cyane mu njyana pop yitwa Bobi Wine waje guhinduka umunyapolitike. Bobi Wine imyaka 43 yamamaye nk'uwitwa ghetto president kubera inkomoko ye y'ahantu hakenye cyane. Yasezeranyije ko azarangiza icyo yise igitutu cya Perezida Yoweri Kaguta Museveni igihe yasabaga amajwi urubyiruko rurakajwe n'amahirwe make rubona mu bukungu kurenza 70% kandi abaturage ba Uganda bari munsi y'imyaka 30. Hagati aho Museveni imyaka 81 wagiye ku butegetsi mwaka w'1986 avuye mu ishyamba yiyamamaje asezeranya kurinda ibyagizweho, anasezeranya kandi kubungabunga amahoro ndetse no kuzamura igihugu mu rwego rw'ibihugu byifashije. Ikaze rero muri aya makuru yacu, reka tugaruke ku nkuru ikomeye cyane y'ibyabaye. Itangazo ryaturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi navuga ngo rigiye kugira ingaruka zikomeye cyane no ku banyarwanda. Mbabwire ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahagaritse guha visa abo mu bihugu bigera kuri 75 birimo u Rwanda, Uburusiya ndetse n'igihugu cya Iran. Akaba rero ariyo nkuru tugiye kugarukaho. Yakoze mugenzi wanjye kwinshyirira mu rurimi rw'ikinyarwanda. Mbabwire ko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko yahagaritse ibikorwa byo gusuzuma ndetse no gutanga visa ku baturage bo mu bihugu 75 birimo Uburusiya, Iran ndetse n'ibya Afurika Iburasirazuba, byose bashaka kwimukirayo ngo batazabera umuzigo leta cyangwa se bakanyunyuza imitsi abenegihugu. Amakuru yemeza ko ibihugu bya Afurika ari byo byiganje cyane kuri urutonde Amerika yashyize hanze. Ubutumwa kandi bwoherejwe abahagarariye inyungu za Amerika mu bihugu bitandukanye bwabonywe na Fox News, bubasaba kudatanga visa bagendeye ku mategeko asanzwe, kuko guverinoma ikiga ku buryo bwo gusuzuma itangwa ryazo. Guhagarika ibikorwa byo gutanga visa kuri aba baturage bizatangira ku 21 Mutarama 2026 bikazageza igihe Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika izasuzuma ikemeza ko zikwiye kongera gutangwa. Umuvugizi w'iminisiteri yitwa Tommy Pigot yagize ati Minisiteri izakoresha bubasha ifite mu kwita kubimukira batuzuje ibisabwa, bashobora kandi kubera leta umuzigo bakangukira mu mugira neza bw'abanyamerika. Ibihugu biri ku rutonde rw'ibitemerewe guhabwa visa na Amerika ni Afghanistan, Albania, Algeria, Antigua et Barbuda, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Bhutan, Bosnia, Brazil, Brunei, Cambodia, Cameroon, Cap Verde, Colombia, Côte d'Ivoire, Cuba, Repubulika Demokarasi ya Congo, Repubulika Dominicaine, Misiri, Afghanistan, Albania, Algeria, Antigua et Barbuda, Armenia, banza hari nyirano n'imigarutseho, Misiri, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gambia, Georgia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Haiti, Iraq, Irani, Jamaica, Jordania, Kazakhstan, Kosovo, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Liban, Liberia, Libya, Macedonia, Moldova, Mongolia, Montenegro, Morocco, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Repubulika ya Congo, Uburusiya, u Rwanda, Saint Kitts et Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent et des Grenadines, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan y'Epfo, Sudan, Syria, Tanzania, Thailand, Togo, Tunisia, Uganda, Uruguay, Uzbekistan ndetse na Yemen. Kwa rero ari ibi. Hanyuma
batandukanye bagize comment bagira ati Uburundi bumaranye igihe irihagarikwa ahubwo Kenya niyo itarimo. Ati kabisa Uburundi na Kenya babisimbutse. Ariko ikiro nuko abarundi bo babimaranye igihugu cya Kenya cyo kitarimo. Ati bajyane ukuzimu kwabo. Ati born in Rwanda and will die here in my beautiful country. Ati wenda byaca umwiryo. Ati mujye muguma iwanyu. Abanyafrika bafata imitungo yabo bakayijyana i Burayi no muri Amerika. Ati bandi bumva ko ubuzima bwiza ariho buri. Ati twubake igihugu cyacu, twirinde intambara n'amakimbirane ntatwe. Ati tuzatera imbere. Ubundi ati muba mujya guhunahuna iyo mushaka iki. Ati nigeze kumva umuyobozi abibaza sibyora. Ati abibuka neza. Ati Pastor Ezra yigeze kandi avuga ngo abana bashatse ko ajya gutura muri Amerika, arabasubiza ati se muri ni mu ijuru ho ntibapfa se. Ati nzakomeza kuba mu Rwanda nanjye nti muri Amerika n'iki kidasanzwe kibayo, aho Imana rero yashima ko ugirira umugisha yaho guhera ibyo rero ntacyo bivuze. Undi ati umunyamakuru abanje kandi kubisasira kugira ngo atwereke ko u Rwanda nubwo rwahagarikiwe visa ko atari kimwe n'ibihugu bya West Africa. Reka rero nkubwire ati wa munyamakuru we, ati waba uturuka he upfa kuba ufite uruhu rw'umukara mwese. Ati umuzungu ati abafata kimwe. Ati tayi aho muva. Ati naho abadiaspora kandi bakundaga n'abanyarwanda bazi kaze. Ati ubu rero nibwo mugiye kandi kubona niba koko barabashakagaho amaviza cyangwa se niba byari urukundo rwa nyarwo. Ati ntabwo ari visa zose zahagaritswe, hahagazwe guha immigrant visa abimukira muri USA ku buryo bwa burundu ari no muri non-immigrants visa F1, G1, B1, B2 etc. Ati zizakomeza kandi gutangwa nk'uko bisanzwe. Ati ku banyarwanda n'ibindi bihugu bitari kuri liste y'ibushize restricted cyangwa se red countries. Igihe rero ati mwakosora iyi nkuru. Ati ndabona DRC n'u Rwanda byose ari kimwe. Ati mbere ya Leta zunze Amerika reka tureke gukomeza kandi gutuka abayobora RDC kuko twese turi mu gatebo kamwe. Ati message mwatugejejeho ati muze kuyikosora harimo ibintu bitanditse neza. Ati ku bya visa babaye bahagaritse niza immigrant visa. Ati nk'umuntu ugiye kuba muri Amerika bya burundu, but umuntu ugiye muri tourist cyangwa se visit USA B1, B2, B2 or transit C1, C2. Ati ntaribi ibyo bahagaritse n'ubundi ntabwo bikenerwa n'abantu benshi cyane. Abantu benshi bagize icyo babivugaho. Hanyuma mbabwire n'andi makuru make ubundi tugane ku musozo wacu w'aya makuru. Babwire ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo amakuru aturukayo nk'uko mbikesha kimwe mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu nuko FDLR na mama ko ya gatatu bibaho gusa ati kubera ubushake bw'u Rwanda. Patrick Muyaya kuri wa kabiri tariki ya 13 Mutarama mu gihe cyo kungurana ibitekerezo n'urubyiruko ku nshuro ya mbere muri mwaka y'Kinshasa, umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yagarutse ku masezerano y'amahoro yashyizweho mu Kongo Repubulika Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda kandi yemejwe na ba perezida b'ibihugu bine byombi tariki ya 4 Ukuboza. Yemeza ko kubaho kwa mama ko ya gatatu cyangwa FDLR byose ari ukubera u Rwanda. Patrick Muyaya wavuze ku nsanganyamatsiko igiritse inzira ya Doha na Washington iganisha ku mahoro arambye isesengura ry'ingufu. Ati n'abakinnyi bakomeye. Ati yashimangiye ko amasezerano kandi adateganya kugira ubutaka ubutaka yegurira u Rwanda. Yagize ati amasezerano y'amahoro imirongo yacu itukura yarubahirijwe, nta santimetero kari n'imwe y'ubutaka bwacu izatangwa ku Rwanda. Byongeye kandi Minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru yibasiye igihugu cy'u Rwanda arushinja gushyigikira imitwe yitwaje intwaro iba iterabwoba ndetse no gusenya mu burasirazuba bwa RDC. Ni mu gihe nyamara kandi abanyapolitiki bo muri Kongo bakomeje gushinjwa kuba ari bo bashinja bakanatera inkunga imitwe y'inyeshyamba ikorera mu burasirazuba bw'igihugu, ndetse umutwe baherutse kandi gushinjwa gutera inkunga n'uwa Mobondo noneho wo gukorera mu nkengero za Kinshasa. Yagize ati FDLR na mahanga ko ya gatatu bibaho gusa kubera ubushake bw'u Rwanda kandi kwigira imbere kwabo gushobora gusa kubera ko bamwe mu banyekongo bahemukira igihugu cyabo. Yaraboneyeho kandi guhakana ibirego byari byose by'imvugo ziba urwango muri sosiyete ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ku bijyanye n'ibiganiro bya Doha, Minisitiri Muyaya yerekanye ko hasinywe itangazo ry'amahame kandi ko hagaragaye ibibazo 8 birimo cyo guhagarika imirwano ndetse no guhana imfungwa, bikaba kandi biri mu ntambwe za mbere zashyizwe imbere. Hanyuma yagize ati izi nyandiko ziri ku karubanda nta masezerano yashyizweho umukono mu rwego rwa Doha cyangwa se Washington y'ibanga. Ikiganiro cyitabiriwe na Minisitiri w'Intebe wungirije ushinzwe ingengo y'imari Daniel Mokoko Samba, umunyamabanga mukuru wa Ebutel Fred Bauma,
umuyobozi mukuru witwa Grace Mass Services Sal Don Boye bari bahari kandi kugira ngo baganire kuri iki kibazo ndetse n'urubyiruko rwa Repubulika Iharanira Demokarasi